جرونهیا کردستان جه روجاوی کردستان دماغ خوش ببینرین هجا ایرو 28 آذار 2026 روزان روزا شمیه امجوار بلتنا دانی ساعت 7 پیشکش بکن پشتی بین آبداری. بری بینرین هجا ایرو به مراسم هلبزوان کرد احمد حسینی دست بکن که ایرو پشتی که جنازه هلبزوان کرد احمد حسینی در باس روجاوی کردستان بو ایدی بر به باجار عمودی و هاته شاندن اولورجی بو غار کرناوی مراسم که هاته دار خستن. جنازه هلبزوان کرد احمد حسینی ایرو گهشت روجاوی کردستان جنازه لدری سنورج آلیه نویسکار روشنبیر هلبزوان و سیاست بداران و هاته پیشوازی کرن. پشتره لباجار قامشتو لناوندا هفگرتنا روشنبیرین روجاوی کردستان هر رکی مراسمه که بیرانی هاته لدار خستن. باشه بر به باجار عمودی و هاته ریکرن او لجه جدایی بوی هاته و هر کرن. هلبزوان احمد حسینی ده آداری جبر نخوشیه که گران لستوکولمی جانا خوش دزدابوم. وقو ادزان بیچاوا سر هر چپ پرچه کردستان هاتین اسکرن و اروپا ده دیمک و پیچا خود دویجه کردی بهل و بود دیروک یعنی مروفه کی چالکوان بو هم مانیا گوتنیت کارم بیشم نیفساندن تایبت به هوا البستا کردی آن و جن پیش خست چه به گوتنی یا پای و نو درواسی البسته کرد جواتك روشنبيرين توي جوي جواتي دركتو تايبت جعامودي يعني مالباتك يعني دا استي هري بلندا بوت دا استي خوي روشنبيري دا استي خوي نتوي دا هستي خود هستي خود هر شيء دان هوا روشنبيرا خوناوي يكتيا كرد بو يكتيا قلي كرد بو يكتيا بشين سياسي كرد اف خوناوي بو خوناوي يكتيا روشنبيرين كرد بو تمام تایبت یعنی تمو دایم پروژی و تمو دایم اول پیش خست. حسینی هلبزوان بو نویسکار بو بیرور بو او نریناوی یا کور دور گلکی به هیبت بو بری بینرین هجا پشتی که آخر کرنا جنازه ماموستا احمد حسینی نهاجی لعمود کنک جبود تازی اوش پیشوازی کرنا پیامین سرساخی هاتیه ودان امی هرین لعمود اون چگهان ما سارا حسن لعمود پیشامیم ساراوی تکلداری وی که جا آگاهیم به ما و بینران را پار بکه سارا شوات خوش بم شباهاج خوش بم سارا نها تو تام لکو داری کنه تازی یکوش بو ماموستاتیا دانین تام لکو داری یعنی ها لبن کن پیامین کو دین دایم بچاوایه ام آگاهیش تاور بگیرین دوباره دم باش جبو همو تماشاوانان بری هر تشتی سر تواهی گلی کرد سر مالباتا و بتایبت ری حواله احمد حسینی صاغبه و دهمان وقتی ده اندام روناهی تیوی بو سر همو خباتکار روناهی تیوی جی صاغبه به که مرود کرده بجه ایرو مراسم گرسی جبو احمد حسینی یکو اوغر کر لوی دنیای ده همان وقتی ده ام بیشن ایرو لآلیه دیری که هات پیشوازی کرن جنازه وی و همان وقتی ده لباجار قامشلو سرناوی هر رکیجی هات ناو آخافتن هات کرن و بر خودان باجار عمود دور دجی هات اوغر کرن سپارتن آخا پیروز مرود کرده بجه نها ناوندم چند هنریا باجار عمود کون سرساقی جالیه ره حوالی
وبتايبت هرركي كوني سرساغي هاتيه داين مرد كاره بجهم آخافتن سرناوي هرركي جهات كرهم تف چانجي آخافتن هاته كرن وهم جي ام بجن لسرناوي پيدي جي آخافتن هاته كرن ونبيسكار يهري حوالي ويجي يعني قالك آخافتن كو هات نكرن وهم كسين قد ورد آماده بون پیامكي كو ويرياوي بشو بينن هاته داين مرد كاره بوه كجي هم ام بجن شپال یوسف کو اوجی عندما دستیاره و بریا هر رکی کو اوجی مرامده ممس کرم کور دست بی که سری و صاحب سری توهی گلی کرد صاحب قالك سباس سري وجي صاحبي شخوفا قوتا قو سري تباهي ملتي كل صاحبي قالك سباس سپاس ما مستم تخازن جوه که پرسن ایرو هون کونی سرساغینا هون وکیری حوالی وی خبات کاری کو پر خبات کریه هون سوزه کی چاودن خودی در کتنا نرخوی کدیوی یب سالاب تایبت جبو پرسنا مافی کردی هون سوزه کی چاودن وکیری حوالی وی براستی دست به کی جاره که دیجی از بیجم سری و صاحب سری گلی کرد صاحب جو خو کوچ کرنا ام بیجن کسایت کی بجن بلند یعنی قدر بلند وکی کسایتا هل بسوانی نمر احمدی حسینی جو خو حرکت جمع پیدشی وکی ملت کرد بگشتی براسی ام پر پیشیان جبرگو ستونک جستون هل بستا کردیان و جنبو هر وها چکسا یعنی چه جاره گو هنکی ولو دچن سر دلوانیا خو براستی جی استیرک جو عظمانی ام بیجن هلبستا کردی و جایا کردی نویسا کردی دشی رحمتی ام پر براسي ام عاز دبن لی از باورم يعني جاني باوريا مده كسي ولو تجاري نامرن جبرجو قلك كدانه جبرجو ما مستكي وكي احمدي حسيني زيدتري باز ده برتوكي نوي اي قلك قرابها ام وكي رهبال وكي حسكري وكي ام بیجن هررکی وکی روشنبیر وکی حوالی وی یه گلکی نیز براستی ام چاوا دکانه بین رخیب پاریزن ام دریاب کو ام کاربن شوپاوی بگرن ام نرخی وی گرام با افکدا گودای وان هلبستی کو براستی سر هر تشتی نویسیه ببورن یعنی باجارک نما يقول سر نویسیه لسر عمودی نویسیه لسر قامش نویسیه لسر عفری نویسیه لسر کوبانی نویسیه یعنی شرب از بیجم شربانکی هلبسوانکی شربان بو یعنی شربانکی هلبست بابو براستي پر تعبي پر كدا براستي ام تجاري كدا بيجبر ناكن وكي هوالي ام به فينا ايرو بشتيفا مراسيما قوم كاريبو يعني ام يعني ربكي يعني كيمي ربكي جي حقي يعني ما في قوم ام كاريبو ام بديني براستي جفيز بدا ام البعبره وليد بن يعني جدير كيما بيشوا ذكر وام هاتنا قامشو دور ام تشونا نافندا هرركي وكي ام خاطر خستن جويدي خاص دور ام هاتنا باجاري عمودش خو باجاري عمودي حركة الزاني باجاري اجداهي بوناوية يعني ويبر حاج عمودي تقولوا تخزجي فقري عمودي بيرنجي ورا هلبت يعني مرت شبكة وكي الشهيد أحمد حسيني كو بلكي بيتر مرونكار بحق ما في بدا هون داويد السوزة كي تشاوا ددن جبو شوبارياوي براستي ام وكي دسبكي وكي كاس وكي هفال جخوا ام جبير ناكن تجاري يا دويام وكي هفقرتنا روشابين روجافايا كردستاني كو ام اندامي وي هفقرتني اوجي دامزريني وي هفقرتني براستي يعني كذا كي قلك كدي وكلك تعبي دامازران نا براستي في دستي او دستجي براستي بو وك سيوانا كروشنبيري جبو حمي هالبسبان ونفسكال وروشنبيري كرد يعني ام بيجن جن وخورد بري كسين بتمن مازن جبر قلت خاص تموتم يعني دا خازوي ابو بوك بشجركي وك تشجيعك وك هيزكي البشتا فان جن وخورتابي وشكسي روشنبير وشكسي براستيجي مجيوي روشنبير بو دا خازوي ابو امجي زن وكي هرركي تجاي ناي راوستاندن يعني ناي قرتن امي شوباوي براستي امي باجن هر وهاجي وينا براستيجي ام جي فيري قرب تشتابون ام جي فير بون كورب شمبيري هوايه يعني روشنبيري تم تقول روشنبيري نتني
نتندگو تزانه به یانجی تا کتاب خواندم یانجی تا پرتو خواندم لی روشنبیریاوی تایبت بو چاوا تایبت بو دکاری بو گوتنک گوتبانا یانجی اخافتنک بگوتانا کاری بو باندوری لهر کسی بکی و ایرو اکبر اثبات بو یعنی اثبات هری مثلا کو ایرو ودید چقاس ام حموجی ام کجما وکی مالباتی ام ناگهنه ام ريها فاننتني لی افقس افجمارا مزن ج خلقی ج جواکی جبر انسان کی پر جواکی بو ام لیکومون ببیرنگی ام کارن سوزا خو بدن و ان شاء الله از خازم تشتكي بيجم دريا رونا هيتي بدجي برا سري وساق بدس بيكي سري مالباتا وي ساقبي سري ما مستا انا هيتا الشيخ ساقبي براستي او الويد الباجار السويد التنما وما مستا احمد حسيني هات ام سرساغي جيره خوازن جو كوري وي سازوره خوازن ان شاء الله وي كوري وي سازوجي يغو نافي روجا والي كريا براستي او شو باوي وي بردوام بكي وامجي وكي رهبالي وي وكي حسكري وي وكي يعني وكي روشنبير ان شاء الله امي سرسو زاخب گلک سپاس سری وش صاحب دوباره باس خوش گلک سپاس برای مرود کاره بوی آوایجی هم یعنی پیام کورده در کتنها مرود کاره پیام کدین جی بگره کو فریال چولو اوجی بخوام مرا آماده کرم که ور مامسه دست بی که برای دوباره سری وجی صاحبه سپاس کم سری همی ملت کرد صاحبو سری تواهی نویسکارا و هلبستان جی صاحبه سپاس نهام ساز خازم يجي ببرسم يعني بتايبت وكي احمد حسيني باندورك تشوال يعني الضروري بتايبت باندورك تشوال هلبسوانا كرجبر راستيجي رهوالي هلبسوانا ابو رهوالي هر كسي كو بقاربا راستي يعني آلیکار باباره هون یعنی تتکارن نرخنده کی چوا بکن دوی درباره ده نهاش خو از تنی بینم زمان ددم ناس کرنام ده به هلبسوان احمد حسینی را شخو ددمگنه پردریج براستی ده دما قلت نامج ارکی وکف سلوکا دستیا چاندی راستی گریدانی دستیان چاندی یانجی وکهره کی چاو ما جه خوجی الویده کی دید وک کسایته کی وک رحکی حوالتی ما احمد حسینی الویده کی اساس ده قلت جبل راستی جی افکرنا هره کی بشخصی وك هلبسفان احمد حسيني وافاكرنا كسايت دكتور عيد ناتشتكي هسام بوجبرجو حر هلبسفان جي خدي سوزا خد الكت خدي اركي خد الكت جو او اركي جو هات سرملي ويجي بجي اني السلفي اساسي جبرجو احمد حسيني تناسين بشيغي هلبستي يعني جي بستونا روج افا وحمي كردان شبوه هلبستي تجاري وينيج بالكرن حيا جو هلبستي ويلجياني هبن حيا كسايت نجو الدوم بجيان بكم بصدين صلاة وأو هلبستي مين النام دزمتي وتجاري نيج بالكرن گلکی سپاس سرکفتن جبو خباتی و سری و دوباره صاحب سری وجی صعب سری حمی ملتی کرد صعب و جهی بهشت به و جهی گیانی وی راستی جی و روزی خمگینی جی وک ده آداری از آداری چاو بغمگینی به ایشاوی به ونداکرنا وینی وک فیزیکی لیوناوی وی هلبستی وی هر تمو دایم جی دنام مدو دلی مد جیان بک سری وجی صعب گلکی سپاس بوده سپاس کمش بوجی مرود کاره بوی آوی بگشتی بله. مرا کنی سرساقی کو لور هاتیه درخستن شخوا یعنی دوان کلیان در بداوی بو سبع ساعت نهان ده دست پیده که مرود کاره بگشتی وان آوینا جوا و تماشاوان راگینه بله سارا حسن و چگانم لعمودی بو لبن لناوا جيكوش بوكا كوني آزايش بو مامستا أحمد حسيني هات بدانين آگاهی بهم راگ هات و همجیم بریا او هلبزوان کورتین کل ورجی نرینی وانجی وارگرتو به مو بینران را پار وکر سارا گله سپاس هر هبین بله بینرین هجا اف مامستا احمد حسینی بو هجا بو جي خو دريزا يكمن انو چين مدا بگرا او غركرنا مراسمي او بجداربونن او جنها پیدجیم تکلدری خباتنج بو ویام بکرن هجایکو د ناوا گلی کرد هرتم جنیز و وردیتن او پیشاندان جی مجد دريزا يكمن انو چين خو د جهدا ویم گران بها او نرخ گلی کرد هلبستان نوجن کوکه میره هلبستان نوجن یا گلی کرد لروجاوی کردستان به تایبتی دهات ناسکرین مجی خواست تجاره کدن هم گرینگیا مامستا احمد و هم جی درسوزیا با مامستا احمد را بویا وی نشانی و بینرین هجاجی بدن و جاره کدن جبود تواهی مالبات و هر وها
هلبزوانên Kurd jî sersaxiye dixwazin û ji bo taybet malbata Ronhêtî jî em sersaxiye dixwazin ji ber ku demeke dirêj di qenala me Ronhêtî de jî ket û xebateke bêhempa ya mamosta Ehmed Hüseynî hebû. Em niha bi nûçaxuya dirêzê de dewam bikin ku ev jî navenda ragihandin û çapemeniya hêzên parastina gel HPG hefteya qehremaniyê pîroz kir û got ew ê bi têgeştina ku layiqe şehîdan bin li ser şopa lehengan bimeşin. Navenda ragihandin û çapemeniyê ya HPG bi daxuyaniyekê hefteya qehremaniya neteweyî pîroz kir. HPG destpêkê got em gelê xwe û dostê xwe yên ji 7 salî heta 7 salî berê xwedan qadan û Newroz bi ruhê berxwedanê pêşwazî kirin silav dikin. Cejna Newrozê û hefteya qehremaniyê li gelê xwe yê welatparêz û hevreyên xwe pîroz dikin û di têkoşîna wan a azadiyê de serkeftinê ji wan re dixwazin. HPG got fermandar Egîd li Çiyayê Kurdistanê gerîlatî dayê destpêkirin û wiha bilêv kir. Fermana înkar û tunehesibandina gelê Kurd qetandiye. Sekna lehengiyê ya Hevrê Egîd şerê hebûnê yê gelê Kurd ê ku dihat xwestin ku were tunekirin kiriye. Mîrateya ku fermandar Egîd ê ku li Kurdistanê ji pêdiviya pêşxistina têkoşîna gerîlayan bawer kir û pêşengtiya vê têkoşînê kir û ji me re hişt li Kurdistanê rastiya çivaka ji bo azadiya xwe şer dike, derxist holê û bide hezaran ciwanên şopedarên Egîd bi baweriya serkeftinê vê têkoşînê tevlî têkoşînê bû. Her wekî HPG diyar kir ku ruhê qehremaniyê yê Hevrê Egîd ji bo azadiya gel bû hêzeke xurt û got ji ber vê yekê ew ê her tim wekî lehengeke were bîranîn. HPG dibêje îro em bi hişmendiya mezlûman û ruhê mesûman ji bo parastina erkê xwe yê li ser xeta apoyî têkoşîna xwe berdewam dikin. Hevrê mezlûm û mesûm ku navê xwe di dîroka Kurdistanê de weke lehengên mezin, sembolên ruhê azadiyê, şoreşgerî û qehremanên bêhempa nivîsandine çawa ku bi dehan salan e, weke meşeleyên têkoşîna azadiya neteweyî ya gelê me tu carî ve namirin jî îro rêya me ronî dikin. Bi têgihiştina ku layiqê şehîdan bin, li ser şopa lehengan bimeşin û bi ruhê fedayîbûnê û rêbazên dewlemend hîn bi hêstir tê bikoşin. HPG dazanîn ku ew biryardariya xwe ya ji bo misogerkirina azadiya fîzîkî ya rêber a Potînin ziman û dibêje, weke gerîlayên azadiya Kurdistanê îro em bi hişmendiya mezlûman û ruhê mesûman ji bo parastina erkê xwe yê li ser xeta apoyî têkoşîna xwe berdewam dikin. Bi têgihiştina ku layiqê şehîdan bin, li ser şewpa lehengan bimeşin û bi ruhê fedayîbûnê û rêbazên dewlemend hîn bi hêstir tê bikoşin, biryardariya xwe ya ji bo misogerkirina azadiya fîzîkî ya rêber a Potînin ziman. Berîbînerên hêjam di hefteya qehremaniyê de ne li bajarên Rojavayê Kurdistanê şehîdên heftên lehengiyê bi merasîmên cur be cur hatin bîranîn. Li gelek bajarên Rojavayê Kurdistanê şehîdên hefteya lehengiyê bi merasîm û civînan hatin bibîranîn. Bi vêboneyê Meclisa Malbatên Şehîdan a bajarê Qamişlo li navenda çandûhnerê ya Mihemed Şêxo û Hola Efrîn civîn li dar xistin. Di civînan de behsa girîngiya bîranîna têkoşeran hate kirin û têkoşîna şehîda Egîd û şehîd Mazlûm hat vegotin. Ha destnîşankirin ku xeta her du şehîdan ji nifşan re bûye jêdera îlhamê. Sertek mezin bir têrê nakê, tu komutanek mezin bir têrê nakê. Tu her komutanekin kesetek mezin bir hem jî dem û zaman û wext yani li gor wî jî ew jî mezin be hevdin bikir. Ji bo Mazlûm Doğan heta Egîdan hemû şehîdên têkoşîna azadiyê em bir dînin beşna xwe li ber têkoşîna we ditewîn. Gerîlatiya azadiya Kurdistanê kir û fîşeka yekem بخيرا هفالي عقيد وهفالي مظلوم ام كهانا حتى في درنجي وين درنجا هاني حفتيا قهرمانتيه حفتيه كي تجاريناي درباس كرند ديرو كي هاتي نفساندن Li bajarê Girkelê jî civînek jaliyê Meclisa Malbatên Şehîdan ve hat organize kirin. Li wir jî hat destnîşankirin ku şehîdên hefteya lehengiyê
إثبات كركو إرادة يا جلان جحمو جورين الظلمي مزنترها هنا جواكان قهرماني لهنجي تشيا حتى أستكيا متزانن لبالي دي سبيدي بهيا أم بروجان وحفتيان ببير بينن پیاده به آمده بونا بصدان کسی مراسیمک لناوندا چانده آباجار دیر که ارگانیزه کرده. هاتو گوتن هفته لهنگی جبو گلی کرد دیروکک بو تا کو هبونو ناسنامه خواه اثبات بکه. هفته یکی کو یاج قهرمانتی و لهنگی یکی کو رومت کرامت و وینا انسان دا پارستن. جبون آویجی ده قناغن دیروکان دا قناغن قهرمانتی دیروکی دا گلک قهرمانتی هنا کناینش بیر کردن. مجلس مالبات شهیدان آباجار تربسپی جیوینک لدار خسته. بحثا دیروکا گلی کرد تبگر آرزگاریا کردستان و پیشنگینوی هات کرن. کردستان دهات بودن تنی یک کس دهات بیرانا اوجی ریح بار عگید بو فرماندار عگید بو. اف درجی باجار تلتمره. لورجی بمراسیمک شهیدین هفته لهنگی هاتن ببیر آنین. شخوا ایرو 28 آداری سالفقرة شهادة شهيد عقيد قرقماسة بفي مناسبة هم حمل شهيدنا آزادي د مراسم بیرانینا فرماندار عقید زال باجار کوبانی جی هات گوتن دروشما برخودان جیانا یا جالیه مظلوم دوغان و هاتیه بان کرن حتی روژا ایرو جدرا برخودان یا گلی کرده كسيادة حوالي مظلوم دا كي شعارك برخدان جيانا بوي اسبيكر حطاني بيستو حشتي آداري روجا بيلوكو ام حوالي عديد بيرتينن ام بيلوكو خودن السين بنرین هجال حمای ایرشه که برفره لدجی خریسیانان هاته کرن دوی ایرشه ده مال و ملکی خریسیانان توی هاتن شوتاندن و هاتن ویران کرن لورام خواه پیشاندان وی گاوه دردکوین و داخوازا پاراستان خریسیانان دیکرن و هشیاری ددن کم نکو وگه حریمین دن کم کجیک لسری خریسیانان ورا پیگ آنین و او یک جه هم وقت وی که تیکو سریگ حکمت آدم که یا شامی احمد الشرجی لسری یا اوروپاییه من نص سقيل بإيه الله حي شباب القلعة عمي وما حد يتسنى على الطرف شو صايرين الله حي شباب القلعة يا عمي آلوزیکی دن لهندر سوریه خود ددر او جی ایریشن لدجی خریستیانانه لسقلبیه یا حمایه کومن اولپرست ایریش برن سرجی خریستیانانه معلوم الکیوان تفشکاندن و ایران کرن وان بویران ترسو تبلیغیکی مازن دناوا ولاتیان ده چکره. نخاسم کو بهاتنا حکومتا نورا چند ازمونن لدجی اولو مذهبان هاتنا تومار کرن. لورا دناوا پارێزگەین سووریەدا بانگا پاراستنا خریستیانان تێکردن لەسقێلبیە خۆپێشاندان پێک هات و دۆزا ڕێزا لە هەمبەری هەموو مەزهەبان و پاراستناوان هاتکردن اف درجی باب توما یا شامیه يوحنا وينك نايم الشعب المسيحي قايم الشعب المسيحي قايم يا عبسي وينك نايم يا عبسي وينك نايم يا عبسي وينك نايم
شعب المسيحي دوان چالاکیان ده بانگ دکن کو ایدی خریستیانان سری خورا کرنا او داخوازا پشتوانیتی کرن. حكي بس حكي بدنا فعل سيوصل بالتكتيك أما بس حشوخ أكتافنا يعني شوف عليكم. لسویدای جی پشتگیری خریستیانین همایی هات کرن. خلکی وی داره جبو بالا جهانی بکشینن سر خطریا کمکوژیان دا کتن کولانان. نازل هفدمی وان نرازی بون و مترسیا زیده بونا ایریشن مذهب پرست. شبامنیا حکومت آدم کی دبیجه کو ابویر دنجام ناکوکین کساتی ده درکتنا. هر وکی ادعا دکه کو هیزن او لکاریه چند کس جهردو آلیان گرتنا و روش بربارامیه ودچه. لیبله لگور بدیمن و هلوستان. خویا دبکو ایریشکی سیستماتیک لدیجی خرستیانان هاتیه کرن. نخاسم کو ده لچند پارزگین سوریه خپشاندانن بنابه. پیک آنینا شریعت اسلامی درکت بون اف جی زنگل خطریه لیده ده. بريبنرين هجا هر مجلس سوريا ديمقراطيك مسدي يكتيا سوريان او مجلس سياسي يا نافندويل روش اوي سوريا جي تكلداري مجاري داخلينيه دان او خواستن تدبيرين بيوست وراجرتن مجلس سوريا ديمقراطيك دياركركو ايرشا لسر خريستيانين جهه نيجرانيه يا او مترسيا بلابونا وان كرياران بخوارتينه مسدي بشتراس كركو سوريا بپرنگي او دولمنديا خويا ديروكي جواكي اوليتي ناسين جبرويكي هر هولدانا که جبو فرض کرنا تک ایدئولوژیا آن جیم درخواستنا هر بکهاته که بنگهین دشبریا خوازه سوریه دیگه او گفه راست لسر یکتی آرامی او باشاروشاوی چی دیگه مجلس سوریه دموکراتیک مسئله تقضیل کرکو دوی رایدارین پیوندیدار به تواهی برپرسیاری نخواه تف بگرن او اولهیه مسوگر بکه پارتیا یکتیا سوریان جی دازانین کو اف بویر به دستکا هیزن اولکاریا هندرین این حکمتی پیک هاتیه یکتیا سوریان دست نشان کرکو گشتانین به ویرنگی ده باجار بکشین ناوا شرک مذهبی کو ده باندور ل تواهی سوریه بکه هر وها مجلس سیاسی یا ناوراست او روش آوای سوریه دست نشان کرکو اف ایرش بم پیکرنه که اشکره یا پرنسیبن قانونا مروی یا نابنتویه بگوتناوی دوباره بونا ایرشن وحاله هرمین جدا دناو ده سویدا حمص پراوین سوریه او تاخین لحلب شوازه که تندیا رجخستن کریه بینرین هجا ایرو خواندکارین زانینگاه کوبانه خواندکارین بری لزانینگاه شرق و خواندکارین لیسانسیین جه همو بشان دست به ازمونا ورزا یکمین کرن 2000 خواندکاران لزانینگاه کوبانه دست به ازمونان خواه کر لگور برپرسین زانینگه ده ازمون 2 هفته آن دوام بکن وکت زانین پشت ایرشین مهاتچله ین لسر روشاوی کردستانی بشک مزن آ خواندکارین زانینگاه شرق آ باجر رقایه خواندنا خواه لزانینگاه کوبانه تمام کر او ویگاوی بجداری ازمونان دبن بلی آگاهی که دن آنگوان بجین پیک هاتایی که دنیا گرینگ او جه شنگالی بو ششمین کنگره مجلسا خواستریا دموکراتیکا شنگالی ایرو هاتل دارخستن ده کنگره ده بانک لعراقی هاتا کرن کو مجلسا گر او مافی جواکا ایزدی با آوه که فرمی ناس بکه به دروشما یکیتی آزادی و چارەسەری ششمین کنگره مجلس خواستریا دموکراتیکا شنگالی با آمده بونا 250 دلگیان هات لدارخستن. افسروک مجلس خواستریا دموکراتیکا شنگالی نایف شم مودازانین کو
به پێشەنگتیا ڕێڤەبەریا خۆسەر تێکۆشینێکی مەزن ئاسیاسی و جوواکی هاتمەشاندن. ڕێڤەبەریا خۆسەر ئەمەرێ ما خۆستەکە ما هەکە ئەف کۆنگەرە ببە سەدەمەکە تفاقە ئێزیدیا ببە سەدەمەکە تفاقە شنگالێ ببە سەدەمەک هەکە هەموو هێزن مەتعەسکەری یەکەتیەکە چێکن هەموو پارتیە سیاسی هەموو عەشایرە شنگالێ چ ئێزیدی چ کورد چ عەرەب چ کورمانچ البن سیوانە وی کۆنگەریدا البن سیوانە ڕێڤەبەریا خۆسەردا. بەردەف کاتەفگەرە ئازادیە ژنین ێزیدی ریهام حجۆژی دیار کرد و ji bo çareseriya demokratîk çi dikeve ser milêwan ew amade ne. Em çi qasî karibin ji bo vê milletî vê merheleya dîrokî bibin bersiv lazim e em li vê derewê nîqaş bikin. Ne tenê em li Şingalê xeteriyê de ne, êzdiya Rojava xeteriyê de ne, êzdiya Bakur xeteriyê de ne, îro ê herî nezî xeteriya êzdiya Başûrê Kurdistanê ne, ê Şêxanin, ê Beedrê ne, ê Beşîq û Behzanê ne, ev heme jî berpirsiyardiya me ne. ازدیان میل اروپا جیان دکن، ازدیان کل امریکا جیان دکن، ازدیان کل هر در جهان جیان دکن. لبن در ایرو هم نقاش خواه، هم تبلیغون خواه، لسر اساس یکیتی اتفاق و چارەسەریە به. تنازلات مزنگرنه، امش خود داخل جبا ام جباکا خو خلاص کن. امش خود گن بکن جبا کو ام جباکا خو خلاص بکن. پاشê delegeyên Kongrê bang li Iraqê kirin ku di çarçoveya destûra bingehîn de mafê civaka êzîdiya xwe rêvebirin û xweparastinê nas bike. Her wekî daxwaz kir ku meclisa gel a Şengalê were qebûl kirin û di çarçoveya întegrasyona demokratîk de têkiliyên Şengalê û Iraqê ji nû ve werin pênasekirin. Dewleta qewmî di cewherê xwe de nîdama qirkirina gelan e û ev nîdam bû sebeb bi dehan komên çandî û baweriyan werne qirkirin. Dawiyê de jî hevpeymana civakiya rêveberiya xwesera Şengalê hatin nûkirin ku balê dikişîne ser fikira netewa demokratîk çand û jiyana komînal û wê wekî pîvanê esasî ya hebûna civakî dibîne. Endamê Sekreteriya İmral yê Weysî Aktaş û hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Xerîb Hiso jî ji bo Kongreyê peyamên bi dîmen şandin di wan peyamên xwe de danzanîn ku parastina civaka êzdiya gelê êzdîm ne tenê leşkeriye di heman demê de çandî siyasî û civakiye bi gotina wan yekîtî û berxwedan pir girîng e o wê wan ber bi azadiyê ve bibe. Bi sed hezaran ezidiyan. Ev ferman de heman demê de destpêka veguherinek kûr ji bo ezdiyan nîşanda. Qirkirina ku hat kirin jî derveyî hêzên HPG û YPG kesekî parastina ezdiyan nekir. Ji ber vê yekê jî parastina cewherî ji bo ezdiyan bû pêwîstiyek. Yekîneyên berxwedana Şengalê û yekîneyên jinên Şengalê ku di vê pêvajoyê de hatin damezrandin ne tenê bûn avahiyek leşkerî lê de heman demê de bûn garantiyek ji bo parastina civaka wan. Çawa ku wê demê çar perçeyên Kurdistanê ji bo Şengalê yekîtî kirin, îro jî divê em dîsa dengê yekîtiyê bilind bikin. Yekîtî ne tenê bi hevrebûne. Ew armancên hevpar, îradeyek hevpar û hişmendiyekê hevpar a pêşerojê ye. Yekîtî, xweparastin û rêxistinbûn wê me ber bi azadiyê ve bibe. Divê em hemû fêm bikin ku çawa ku em piştî Şengalê li kobanê yê di ruh, fikir û çalakiyê de yekgirtî bûn, divê em îro jî heman tiştî bikin. Ev berpirsiyarî û erk ku dikeve ser milê me hemûyan. Civaka êzdî bi hemû îmkanê xwe çi ji aliyê hevalê jin de dibe, çi ji aliyê hevalê peya de dibe, ji oldara de bigire heta zarokên Şengalê û hemû êzîdiyan destekekî mezin dane vê berxwedanê vê tekoşînê. Li ev jî encamê çi bû? Encamê fikrekî pêşketî, îradek pêşketî. Berxwedan weke şewqekî ronahî û azadiyê ji xwe dîtin yanî. Ev jî encama felsefeya û fikr û remana rêber apû bû. Bi derdorê xwarek kete nava ittifaqên dîrokî, ittifaqên civakî exlaqî.
افتشتك پر باشه لحكومة العراق جي جرك في جواكي والراستيا في جواكي ببينه دي چارچوبه دستوري خود قبول بكه جواكي جي خودي مافه جواكي جبو آزادية خواه جبو ديمقراطية جبو مروفاتي تاكوشين دكه لورا جمع حمو ازدياج تي خواستن ام ببنه يك اتفاق پر مهمه اتفاق پر گرینگه یک بونا نوا جواکا ازدیده نوا آلین ازدیده اوه گومه برو آزادی و دموکراسی ببه برو مسوگه ام شنگالی در بازی علی روشتات کردستانی ببنج برکل روشتات کردستانی جیم انگول ایرانی و روشتات کردستانی جیم پلان قریشا دیارتین گراندن کنگره آزادیا ایرانی کو پلتفرم که گرینگ آجبو هفسنگیا سیاسی یا لحرم دهات دیتن بو لی دورخستنا پارتیا جان آزادیا کردستان پژاکیا جوی کنگره بخوره گلک شک او گمانیال سر مجارا و دا آواکرن پژاک دبیجم دستی هیزین وشارت او آلیین سیاسی دمجارا دورخستنا وان ج کنگره ده هیم اف هلوستا دورخستنی نتنی مسئله که پارتیه او هشاریه که جدیه جبو باوری او پیواجوین دموکراتیک. پارتیا جان آزادا کردستان پژاک کو اکتورکی گرینگ د سیاستا کرد لروجلاتی کردستان و ایرانیه راگهاند کو نونرین ویجی لیسته بخواننامه جبو کنگره آزادیا ایرانی هاتیه درخستن. اف کنگره و نابرا 28 و 29 آدار لندن ورل درخستن. کمیته تکلیین دروه یا پژاک دبیجه جبو ام بجداری کنگره نبن ده ارگانیزه کرنا و ده دستوردانک و شارتی چه بیه. لگوری داخوانیه ده دسپیک ده به ارگانیزاتورین کنگره را نقاشن گنجاو کرنه و بفرمی هاتنه بخوندن. لیبله پشتر ناو نونرین و جلیسته بخواننامه هاتنه درخستن. هات گوتن افکریار به اشکره به بیواجوین دموکراتیک رب ناکوکه. تی ادعا کرن که دو پارتیان دن پارتیا دموکرات آ کردستان ایران و کومله جه کمیته خواستنه که پژاک بجدار نبه. پژاک ده بجه که تکلیه نزلال و دانستاندنین خورو ین کو دمک دریج ده سیاستا ایران دهنه دوی کنگره ده جی باندور کرن. هروها دست نشان دکه که اوروش دبه بتنه جهولی راکرن آوان بخواه به سینوردار نبه. لیدگاره بیواجوه که کل دیجی پرنسیبین دموکراتیک نشان بده. کمیته تکلیه اندر یا پژاک جه ارگانیزاتورین کنگره داخواست کر که داخویانی کزلال به گومان و برپرسیار لسر مجاره بدن. هروها تقص کر که تنه دجبرتی رژیم هایی تیره ناکه. دوی هوشمندی اتوریتر بگوهره دا که نرخین دموکراتیک بجیبینه. سرک وزیر عراقی محمد شیا سودانی ایرشا لدجی مالا سروکی هریما کردستانی نیچیروان بارزان یا لدهو که شرمزار کر سودانی بریاردایا کو تیمک اولهیا حفبش بی آواکرن دا کو لسر بویر لیکولینی بکه. بیرویا راگاندن یا سودانی اشکره کر کو سرک وزیر پیوندیه که تلفونی لگل سروکی هریما کردستانی پیک آنیا او تیده بحثا گشدن داوی ین لسر استا عراق او آوای پیک آنینا آرامیه کریه. سودانی ایرشال سرمالا نیچیروان بارزان شرمزار کریه او فرماندایا کو تیمک اولهیه دنابرا بغد او حولی رده بی آواکرن دا کو لیکولین بکن او ایرشکاران جزا بکن. سرک وزیر عراقی دست نشان کریه کو اوی ری نادن تو آلیه که دروی قانونی یانجی درو کو عراقی بکشین نواشر او اوی سروریا خواه بپاریزن. بله برای گاه تنفیا بری هزین کوالیسیون امریکای تیده بون بو درونا آرمانجان. آژانس سانا یا حکومت دمکی را گاهاند که هزین گریدای حکومت ایریشه که به درونان آل دجی بارفرگاه تنفی تیج بریه. حتی دیار کرن که ایریش جنافا خاکا عراقی پیک هاتیه. بارگاه لشکریا تنفی دیکفه سیگوشه سنوری سوریه عراق و اردنی. اف بارگاه بری وکشین جبو امریکای به طایبتی ده شری لدجی داعشی قد کرنا آلیکاریا ایران جبو شامی و لبنانی پاراستنا سنوری اردن و چافدریا چولستانی ده ناونده که استراتژیکا سرکه بوم. تنی روشک مایه مهک شری اسرائیل دولت نیون امریکا یا لدجی ایرانی تجیب به اسرائیلی به بالافرین شر جاره کردن بسر ایرانی و چون ایرانی
به درون û mûşekan jî vê carê êrişî welatên Kendavê kir têgotin 25 leşkerên dewletên Yekbûyên Amerîkayê birîndar bûne ji aliyan careke din peyamên gevxwarinê bilind bûn. شر کل رجلات ناوین دنابرا ایران و امریکا اسرائیل ده دست بکر هر روز بر بقاده که برفرهتر ودچه. هرچندی ایریشن هبش تباهی شوه دوام کرنجی نها شر راستراز باندور لولاتن کنداوه دکه. ده ایریشا ایرانی حال سربارگاه هوایی حال عربستان سعودی ده هریکم 25 لشکرین امریکی بریندار بون تیگوتن روشا دو برینداران گرانه. ده ایریشا بموشک و درونان پیکاتی ده هند بالافرین لشکریجی زرار دیتن. آستا هشیاریه لهرمی هات زیده کرن. تیگوتن جدسپیکا شربه و حتی نها ایران بیتری 4500 ایریش لسر وان هرمان پیک آنینه. پرانیا وان ایریشان جی بدرونان پیکاتنه. هروها لپایتخت سوریه تقیم پیکاتو لتل اویو جی کسک مر. ارتشا اسرائیل راگ هاند کو پینجی بالافرین وان این شر بجداری ایریشن لدیجی بنسازیا ایرانه بون. ارتشه لسر نقشه دبرین کوبونه آرمانجا ایریشانجی پار بکرن. رخصنامه فمروان آتش RANA به راپوره که بیلانچه 24 ساعت داوی شر اسرائیل، امریکا و ایران یا رجلات کردستان و ایران بلاف کرن. لگوری به هری که هم 541 ایریش هاتن پیک آنین که 42 بارگهن لشکری بارگهن سپای پازداران هاتیه کرن. 35 ولاتین سیویل جیان خوش دزدان و 6 ولاتی جی بریندار بون. پرانیا ایریشان لسر اصفهان، تورز، خراسان، رزوی، تهران و فارس هاتنه پیکانین. لگوری بیلانچوی نفرمی جدسپیکا شران و 1528 ولاتین سیویل جیان خوش دزدانه. دوینا بریده چالاکین دیپلوماتیک جی زیده بونه. جوین کریتیک لپایتخت پاکستان اسلام آباد و به بجداربونا وزیر انکارن دربه یم پاکستان، عربستان سعودی، مصر و ترکیه پیکوره. ده جوینا کوی 29 آدار دست پی بکه و دو روزان دوام بکه تی پایین ریبازین کم کرنا آلوزی ور نقاش کرن. لکلک آوان بویر و گشدانان گرتنا تنگا با هرمزه جیهان مطرسیه کمزن لسر پیدا کرنا سوتمنیه چکریه. افدی منجیش پایتخت اتیوپیا آدیس آبابایه. هروها تایلاند راگهاند کو و بی ایران را الهف کریه کو ری بده تانکرین و ین پترول ده تنگا با هرمزه را درباز ببن. بلی حسین یمن جی پشتوانی خویا به ایران را جارک دن نشاندان جه دسپیکا شری اسرائیل دولت یکبون آمریکا لدجی ایران جاره یکم کو حسین یمن راست ایریشی اسرائیل کرن. لگوری داخلینیه که جه ارتشا اسرائیل مشکه که کو جه یمن هاتبو آویتن جهلا پرگالین پاراسنا هوایی و هاتیه بی باندور کرن. حسین کو پشتوانیه که خورد جه ایران دیگرتن جه ایریش پشتراست کرن. د داخلینی حسین آل سر مجاری ده هات گوتن خالین لشکری ین لباشور اسرائیل هاتن آرمانچ کرن. اف ایریجی وکه برسوکه جبو اپراسیون لدج ایران او حوال بندن وین لحرمی هات دست نشان کرن. حسین هر وها تقص کرن کو آرمانچ کرنا لهمو انیان ده دوام بکه حتی کو ایریشن اسرائیل و امریکا ورن راوستاندن. پسپور هشاریه دکن کو بجداریا چالاک حسین دشر دکاره آلوزیا لحرمی هینزی ده تر بکه. زده بونا ایریشان به تایبتی لدریا سر او کندوا ادنی دکاره باندوره که خورد لسر یا بازرگانی او انرژی یا جهانی بکه. اف پیشکتن خطرا و گوهستنا کریزا لروشلاتنا وین بو شرکه برفرهتر زیده دیکه. ایرو دیسا آگاهین مرنا پنابران درکتن لپراوین یونانستانی 22 پنابر مرن او دیگوتن کرد جی دناوا وانده هنه. لگور آژانس AFP آگاهین خود دسپیره پنابرین رزگار بوی او یکنین پاراسنا پراوین یونانستانی 22 پنابر پشت 6 روزان لسر قایقه که پلاستیک من لنیزی پراوین یونانستانی ده دریای ده خنقین. لگور هند دزگین راگاندنی دناوا پنابرین مریده چند جوان کردن. آژانسا پاراسنا سنور او پراوین اوروپای فرونتکس راگاند کوان 26 کس لنیزی گراوا گریتی رزگار کرن او جبو درمان کرنه برنه جیم پیوست.
میدانین هیجان و چامیا داویت گلداری جوش و اتمسفر نوروز یه باکوری کردستان و ترکیه جوش نوروز 2026 دوام دیگه لباجار ادن او حتی نوروز به جوش خاطر پیروز کرن جنان به خملا جل و برگن خوی نتوی لقادم بون دیلانگراندن او آگیر نوروزه بخستن. بله بینرین هجا به وی کرم دیگه جین داویا بولتنا خود بجین حتی صبح جاری کردیم بین پیشیا و بمینند نواخیر و خوشیده هر شاد و بختار بله.